Rana chimang kasayang kicha kasampalan transformation ta kasam Mour transformation up melal kasampalan kichan Manokehla taman nakiyar. Manokehla Mouran Mahs, forgetting the past. Okay, Manokehla Mouran Mahs. Yamomwe. Okay, chapang ka school sang Mouran Paul. Imanuki ang cha Mouran Paul man sangaj. Sang chocha mo Paul. Okay, Paul me yeyi sal. Makingkam kamela sa ulang. Kaloka sa ulang. Okay, he was a murderer. He captives the Christians. Okay, akin sali railti. Akin sangan kalokay rail pilal point of death. Kiyang rail kalway rail nan painful circumstances. Imawan Mouran Saul. Plelain so may iminta planan coach. Ay so koros pilan mawang a child Mour. Lelain so may Saul pain witness encounter God. Niya kukola poon Allen Damascus. Okay? Ari kami lang makamang istorya makam syupil mangi ay panintawe kang purala ko watak tuan Mouran Saul. Ay so may Mour wakitak sang koros apil wakit lalata atan kila Paul. Wow, praise the Lord. So, dami maniuki ang kicha may sangaj. Forgetting the past. Kicha nana kicha Manokehla Mouran Mahs. Manokehla taman nakiyar. Main ko kicha kak waliakap. Kicha kak ba Mour kiyar kauno. Lukeyang Christ na cha Mour. Born again. Ap kosampal pa makolokol Mouran Mahs koros. Kicha kito lala. Imakareta cha matamatawanan Romo isak riyawan tintayang kichan renew our minds. Kichan nana kichan kawalia ka pa cha matamataw. Kawalia ka pa cha tamak cha kan matamatawa. Renewing of our minds. Yamoma yeyi masanan coach. Kay kichan kawalia ka kiya cha matamataw ki masanan coach. Amen. Masanan coach mapangkak ikarasayang matuwe cha kapeo. Okay, may panintaway makapin coffee yo. Pwede ki coffee yo chanchal, coffee yo brown. Imen en out kita pil makalakal. The more may panalangay wututakiti pil makalakalo apang kokotin ng kopo apang pour out we kiki isang pilang coffee yo. Okay? O tama panentap lala pil makalakal chor. Ari kami lala kichan kakpil kiki isang song samin koros songan experience kan magchako through makawela cha Mour makansing swati la cha Mour kansing swati kupuran coach main ko back then and so wamia cha Mouran Mahs po kicha sa sakauno ranach magcha pilatar mo itang Christ sa cha Mour ay makamuyo ngayon anak chan wiya kichan kak pay kong kauno rong masa ng coach. May itang Christ at Mour out kita cha Mour renew our minds with the word of God. Arimang watong kicha cha Mouran Paul me kaskasayang kichail. Okay? Paul ng Philippians 3:13 to 14. Pilipay silu isak silu lalaisak payo. Okay? Wasang mo Paul kasaya me laloriyay ko iso cha man lamayang me yaletiyar kisakiso. Apsang cha yung making wiya. Wrong mouth. Apsang cha yung making wiya. Ikin Manokehla tama mi muri o wiya wanay kak payan lel tama mi moy. Amen. Ikin Manokehla tama mi muri o wiya wanay kak payan lel tama mi moy. Main ko kisakiso mo Paul kisakiso yung Jesus Christ re. Tana ari ikin wanawanga cha ni imwe po iyan aleti kisakiso yay pekaran coach sang ren Christ Jesus ang ni Mouran bawa. Wow. Man ko kamuyong ngay Jesus Christ kachya rem. Akachanana kachana sa pilata kachan kalangwang cha mawa. Mour kap teyer kalang lamuri. Kichapa mimipilnan mamorang kauna pak chocha, there's a resounding mind. Okay? There's a resound that coming into our minds. Our past failures. Our past failures making kalakiyang kicha. Ay so koros wiya. Kopkopreto. Tama na kiyar.
Kapkapureto, tamakin prong, kachamanto acha Mouren Mahs, makicha, uyatalapalan sopong, kicha uyatalapalan tib, yamumang kauno apan makongya. Te naman ki kasaya masanen ko, chinaman ko yama, payatuan parasa may imuman ngay maso mo. Song ko pon kin atak kacha matamataw. Apo mang kangange kin kicha man sangach tama poal kuya kang kangange kin kicha. Song cha yo may kin wiya, yan Manokehla tama nakiyer o kilangwang mawa. Striving forward. Manokehla Mouren Mahs. Ima chapel kin kayong pilmayang anatang kin kichail. Kichailan kin purang wiya matamatawa Mouren Mahs. I encourage us this morning. Kakilakay cha man sangach. Press on toward the goal. Kilang mawa. Tama ka pilata, tama ka sa mapilanan coach po na Mour, tama ka man koirtalala, tama ka man wiyala. How do you want to live your life? Okay? Nanam asatar mamaurang kauno, tama ka pilsait man sangach kapanasota, yamu mo ng pangkiyang karay sa Mour. Amen? Amen. So Mouren Paul, he had to forget in order to move on. Nanen Manokehla, pwede kak. One away moa. He had to forget, so in order for him to move on, he had to put behind the painful memories and get on with what God had called him to do. Nanen pulikiti sangan memory te kachaman matakoros me mire pwe kita en kakaleta kauno en kaktatangi en kakuya tama coach call te pekaran coach ang Mour. Main ko pak chochok chay so lang ay so magchel ko tong kauno. Kichel ko tong kauno at chay pil steel wawa low tre chay. Ikupuran kauno kichel ter chay moitangi. Kiyang iunsak. Kiyang iunsak puen kak wawa at chay makauno mapanwa marara. Komu yung ngay chow chow pagchachaka kalebki. Kichana na kauno en sawasay kichanan tatakach. Nan mamorach. Nan Matthew tana kichayan watong kauno at saka chow-chow-kan apang kasalataki kichala. Watong ya cha bread na cha weary po ima pan set us free. Ima pan sawasay kicha. So kayong question may panitak recha man sangach. What memories haunt you and keep you from being free and successful? Okay? Sangan memorita, te sangan kacamanta, te sang tama ko ya chama-chaman, me kolokoluk sang kan kakon mamauran salatak o poita. Okay, kakakpeng sa pangango kalalapak watch man sangach, kasya na sa pangya, pain matamatawa o itak rem. Sangan memories ta, sangan kacamanta, me ya chama-chaman, makolokol chay Mour, makisang ya iter salatak lao iter poita. Makapang kakasa sapang peitak watch ikamelele makapang chaptawa sa tatang kemasan ng coach puen kak kasalatakiyuk. Amen. Okay? Memories are from the past. Okay? Sucha seri kinan kipil memory po seri saikin cha arail past sin seri chikichik. Kichal melaut po achal past tamak chal kait tolaleko Mour magchal ko tolaleko ima create a child memory. Ima create a child past. Are sangan Mour kakakan ki very successful, very good memories. Miya child memory me tamak chay kin chama-chaman magchal utam paran ki the most favorite ones. Apil miya child magchal kun utang kalukila kichal kin isenswat pwede kita child Kate nanala ko me Korean to siya Mouren Paul. Okay? Memory ka na song matawata mo Paul Kate tolala. Kamaramas. Kalutu. Kainseng suwati ramas. Paul Kate tanan mo kan. Lasong matawa. I would iba matawa mamangoy makate tanan mo. It's so horrible. Okay pa kapan mo na palan mair. Uya matamatawa may mimi siya ng kela na ramas. So siya mo itang kauno. Okay? Mo ni pambil ka na ang bad dreams. Puy bang kinchamanta. Matawa siya kalangwang. Paul yang mimi mo ay sa aramas ko pilkache Stephen o Camila. Kacam-caman Stephen ang pukan wiyo-wiya kakakoy watak.
Or just imagine, matawa ang so maka-witness, ang so makomentay ang sompikan, kome kachanga, kome kosaneti, kolokolok, kamala. Okay, you're part of it. So, maurin po, lakaytonan mo kan. Aftame kakuya ke pilolen coach man mautan, poita, magtsakakaskas kul kilalatoranach. Ariram po kami men sa wasaking tsa, Pilipay silu, isak silu lalaysak payo. Okay? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kaya Manokehla tama nakiyar, tama mi memori, ap kilangwang, tama mi memoa. Ikupran coach main ko. Kau naman kasalataki kichala, kau naman kasalayang kicha, mapilan mau chocho mi mere ang kicha. Ariak chan kako sa pilanan coach, kicha nane, kicha newang masanan coach. Yei kau no, may yei masanan coach. Amen? Korean question, how do you forget the past pain? Yamo manambang kak Manokehla, matangkan makakito lala, manakiyar. Ayoy kas kusayang kicha tuwang kasampalan kichan mak, o ew kaken kichan kak salatakla, kicha na makong. So chel pilipil isma wiyata masuwatang kicha. Kicha na nakchan salatakla, kicha na nakchan mak. Okay? Ari, sangan wiya pa chocho kakak wiya, pokan kak, kapayata te aniki, makwach. Tami mang kiwatong kichaman sangach, ew mumana chapang kak, Jesus kiyang rail, champatang ko instruction sana, Matthew 8:8. Matthew 8:8, 8:5. Okay, pang watakang chatana. Maria muyata tipyanguk, koway re o kapungang tipaw. Ap match and wiyawin ng pungamacha. Mapan ronguk ariaka kasapal tor riyamo. Jesus kiyang right instruction nama. If your brother sin against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Main ko kasampalen kapungalan ng pungan ama naman. Okay? Po iyaw sang makungkolokola child Mour magchecking sa tsaka kair kita. Takakin kotong kauno, kamen papa kauno, apay sok koro si panintawi po kanganan ko tsaka kachia rem. Okay? Makamaytang kray sa Mour ngayon sa raw kach rem. Nganan ko cha mimre man sok koros nganan ko kunuya kachamang kunuk tama ka na nawiya. Kapilbang kotong kauno kapakap lukwaryangi pakire en bilmakonguk at mamia sapung angaman am spiritan ken kachaman kenuk ken wiya convicti kenuk ma somehow some way you need to make correction kana na kapungala me coach ari may watong kicha may paki kasampalan yamo manak chapil pangkak Manokehla tama nakiyar kicha nane mayasa mamia me coach okay Maria iman wiyata tipang ya ayin kola rea kich kapumpana ng pungach. Okay? Katerawi, katerin talakap. Tomorrow is not promised. So ang iyong makana na kapungalaranach, rong masanan coach, do it. Okay? Makana na kapungukala, ipanintawe, uya. Kater, kahit yakin tatawakan, lose yaw mo. Nan matamatang chela ramas, chekin matawa mangay mapakmak, mangoy makasalita ak chikichik wala pak makre naman arangay malus. Okay? Kango ti aklapalapen na ramas mamiyare child. Yan kak salatakla, iyan na napay kong mamasa ng coach masani, imen kasalatak chalan masa ng coach. Maurin Paul sanganola sangan sakanakan me aniki, apweki akak rong kapichian coach, kak pay kong, ime Mour pokpong kita, ima Mour taykila, ima Mour kakat-katete kakauno. Nasong siya matawa, ma, ko mawiyakam kamaramas, ko mawiyasangan Mour mapalan, kamangoy me kait nan songo, amurisang ipuratorempuin me kalkalokeo song kalong kamasa ng coach. Okay, aso siya mangay. Aptama Paul pilata, and kak mo itang kauno. Main ko acha Mour makchapan songatak champagne, uya wana chakak ni songan ko punga cha Mour matamatawa magchapin kak matamatawa magchak kak papa kauno
likisang kichan kotong kaunuan ka kaluay kicha ima kareta ranach ikak pilata may ipan pakpaka ipan makong lakap ipurang kailong kita lakap ipurang chamanta songs what koros mewiyang ya or kasampalang kicha confronting a person that has offended us and walking through the process of reconciliation is what Jesus is telling us to do. Okay? Tama nan Matthew 1:8 1:5 kaskasaliyang kicha niyampan confronting. Okay? Ni aramas makmiyas amasayns wet pana niyampan kolalel ren aramaso. Okay? Kahit yakin ko sayang man nampungan ko aramaso face to face. Okay? The call ta match mimi akiswasa to Ponpe, mainland, taka mimi away, taka mimi guam, yawasa. Masanan ko chang kamumay sangat makasa makana uya mekoch, kanana kopungala, miya sangan uya pa kay mapil kamangay ang kicha, makicha siya nanes lau sompir, kolalal mo kopungala. Pokata telefono, kalta, kasay pa na. Reconcile, okay? Kopungala ng pungan ko o aman. Ay panintaway me, salatak la, me, Paul wiya kaskas kuli kung kachaman sangat tuwa na Mour kapan yang kon salatak lawach. Kapan kaklel taka makakilkilang lang. Pwede kita acha past te acha Mouren Mahs makin kalap wiya kolokol kicha magchasyukak lel kita kayakan makoch ko porke. Amen? So may sangat chi may man sawasakin kicha forgetting the past. Manokehla tama na kiyar. Okay? Manokehla Mouren Mahs o kilangwang tama coach ko porque ang Mour nan marainan ran watch ko kuala. Amen. So makarong masanan coach may sangach. Okay, ipanintawi makasaik mo itang kray sa Mour apanapalangok kan uyata Pilipil watch. Apanapalangok kan Manokehla Mouren Mahs o Mour kita makupuran coach. Ki en Mour ke kapayata asa salatakla nan ang Mour ako sang ren kauno. Why? Kasyukak mak, nakaw na pan mamako sa siya mimirem. Okay, kasyukak salatak la, makaw na pan makasalatak ikichalaw, pero sa siya mimirem. Kasyukak maula, kaw na pan mamawlaw, the healer, sa siya pil mimirem. Okay, yung makarita siya Moura kin temporary. Saan kan magchakin wiya, sa siya kin pachapach. Pwede kita, utan machapin me koras, kichamelan soik. Kaya sa siya mo itangan kaunta siya Mour. Okay? Christ, machapin, limpak me kauno sa pulman kiyang kichayl. Christ kachto pon sampa, pula pon lopo. Okay? Everything is done. Paintar me karusya. Atama kami yung ngayon na uya, kachan lukwaryangi, kachan mo itangi, and kakachlong o kaunta siya Mour. Amen? Aramak chapon sa lukwar watch. Ak chap songosangan wiya wana chakak. Ipanintawi me imakareta eso chakan paita. O imakareta akin temporary. Okay, there is no permanent. Okay, permanent in Mour watch, mimeren Christ. Christ makach kito, kachapil pan, euran, niya chapan berkamalti, temak chapil yama Mour, Christ kachto, kachasa mamiya tawacha. Okay, nakaparapar, na confidence, mamiya tawacha, ren Christ. So may sanga chimanintawi, Manokehla Mouren Mahs, kilangwang, tama, kauno pang kicha. Pilanan coach main coach Mouren poita, ay so koras. Kaunas chokin kiyang aramas so mau, kaunas chokin kiyang aramas so mama, kaunas chokin kiyang aramas perti. Pilipil me ko ngay pilata, ima kanalayang kicha sangan Mour ko. Okay? Kicha tepa kapoy-poy iping kicha matamatawan me o kapamen coach match o sang ren kauno. Makauno sangan coach aman makito me mau pilkito me sweat sangan against his word. Okay? Meswat kin ko sang ni Pilipil makamuyong ay wiyata likisang planan coach. Amen. Okay? So acha Mour man sangach once again kay scripture riyaw may sherang kicha ng Philippians 3:13-14 nan Matthew 18:15. Okay, puraway ko watak kapakapki. Puwata makaw na mamasan yung makana na uya,
reconciliation watch the kapungpung watch the maula watch and mia nampungan kowa ang pod nampungan kowa riam nampungan kowa nam seri pakan kak makit sang Mour nan bondage Mour nan captive ka Mour ka kak ya Mour man mamau ap tirin property tirin salti may sang kay kas chakak salatak sang lala Arya iyay kapakat may sangach kicha eupanok cha kapakat makarongorong masanan coach may sangat saik pakeo kamuitang kray sa Mour imanintawe ma puksaraw masaniyang kicha John 14:6 Jesus maal melalo Mour sucha makakulang rain samo masucha i John 10:10 liprapa ko to puen kamela kawela prapala that's devil okay Jesus Christ coach to puen kakiyang kicha Mour yay Mourun sak Arime kchana ne chepel main koran korosime katakataki yan kameyu kala. Chepelime perkatakataki ran koros and stealing the time, stealing the joy. Perapasang tama coach kupurkian miya recha. Kisang kichacha peran ki katrapakan kicha sang chocha magchang katrap ko puet ter miya cha taimang kauno. Kaya nger tuwa cha ngoy. Okay, stealing the time may man kasaya. Ika sampalan isyokong parang ke Facebook. Kay apo chang kapwe ke parang kaunap ta makareta ay mimi pong Facebook. Facebook uya uray rang ya. Long time isyokong friend kia ramas chocho isyokong yang mimi pong Facebook pwe kita. Ikin kilangata may can take my time away from the Lord. Arya kaping kiyang coach kamelele me pen ngoyanane lel eutaka me yanana koirta. Nan masanan coach anane tama karapan yan tau tanan Facebook and karapa kasampal katete masanan coach. Amen. Remain taki karapan ay kasayama kachela nana be careful po chapelutan may kay iya witeng and kamela kawela prapala. Kawela nampungan popod. Okay, prapala child time. Kataki ki child pok chailan kakmela. Ay kupuran coach kiyang kichail Mour yay Mour insak. So kakakiyang yak chakapakat may sangach. Okay? Makasaik mo itang cry sa Mour so chaman miss this chance, this opportunity. So chaman kan lusang. Kamela makauno coach lukulukwariam Mour may sangach. Arya ay Mour kay through go through na same thing. May amanaramas sawasaya kapakap kanya. Sawasakin niya yung kakapakap mo itang Christ ay Mour. Nan June 28, 1998, when I was 13 years old, mo itang Christ ay Mour. Amen? Ari po katangok may sangach, kapay watch, pekar watch masangreng kauno kay teken ngoy, kay teken kauno pata sa uyacha chon tatak, sa uyacha ngilen kauno, sa uyacha men katete. Okay? Kamuy en pen pilata. Tama kupuran coach, makauno mamasan yung may sangach. Ananen sang nanam mongyong. Kau na mangi ang mongyong, kau na mangi ay mongyong. Ipanintawi makayon kak makamuyong ay ananuya, lukwaryangi. May tangi, sang chekan koros kau na pan sa wasay kcha, prioritize, yamo mo na chapan kak kopungalacha, Mouren me chekan. Yamo mo na chapan kak makakiyang me chekan, sa pong makchaw yata. Sang iyo makamatawa Mour, kuwa ramaswat, Pwai kalaprong, niach kung kolkolong kisalimasan ng coach, tompe, mawi, ima ramas kininta, ngoy ramas tipan is chawarang. Man ko, tama Jesus Christ coach kito. Kahit yagan kichail matipan? Kahit yung chail mo kayo naan kumaurswati makareta coach to? Cheese makchail makalakalo mau, so siya karapan Jesus sa coach to. Pwai ki komu yung ngoy at chanana, imakareta Jesus sa coach to. Arisangan ko sa'yo komenta, pwai ki ngay met itipan is chawarang pweki sang niya cha socha weweki sang niya cha socha kamelele tamoy nale socha rong may nale socha asa arya kapinga coach masanan coach ang kamumay sangach makamuyaman makinyang matmatawa kauna pa chakak mako ang niya pweki sa pungkan tip may uyata Mour ay Mour kamelele me socha suwat tuwa cha Mouren Paul Song kan koros mo Paul wiya po wiya kakela pa na cha Mour may sangach maya kak Manokehla tama na kiro kulang wang mawa pa Mouren lel taka ma coach ko purki kamu yung ngay kakait nan sangan Mourach. Amen.
may mangkakela kakang tiyakcha, Manokehla tama na kiyar, watong kauno, po kauno coach makakasalata kikcha. Kauno coach makakmakong kitcha. Kauno coach makakakaleta cha Mour. Kalangan, cha, watong kauno may sangach, kakakyang ya kapakapalasang kapakapoch wiya kapinam. Sang nanamong okay, lukwar yang kauno. Niya masa menampukan rong kasalayang kitcha, niya chapang kamelele, o niya chapang katete. Nikilina wacha. Okay, at katete kasalita may kamelele, tama ka kamelele, masanan coach. Tama masanan coach masani. Tuwan Jesus Christ. Tuwan naluwach. Tuwan kalangan ng coach. E coach to, pokila tipaikan. Sariti, yasata, yas kita Mour kap. I need that new life. Yan na Mour kap watch. Amen? Or yung kakyangan ka Mour watch, ipilanane, yan mo itang Christ ay Mour. Chayo panok, chakapakap. Kakakalasang yaw yakapay now. Mang Jesus, kalanganan komoy. Ranwach, iwiyara mas tipanaman. Ipaki, komoyan makakiyang yatipaikan. Ikalangan kiyang komoy, pwe kiyang mo kachin pola, kachin sarti, yas kita Mour kap may yananan nanay Mour. Ikotong kamu may sangwa Jesus Christ. Richingang kamu ay Mour runsak. Ipaku kamu yan kachlong nanay mongyong. Kaunta ay Mour. Wiyakin yala ramas makam kachin kupurki. Kamu yan wiyala ay kauno ay song ka Mour. Sang ranwach pilbang kokolacha. Kiyang ya kelail, kiyang ya paweti. Ay Mour and makalakal o miminan limamoy. Sang ranach kola. Numaran kaun Jesus. Amen. Amen. Main ko makom wiya kapakapuat sang nanamong yung unsak. Wiyaki kamelele, lukwar yang kauno. Jesus Christ kach rem. Nganan ko chuputi rem. Kamuyan kakkoirta. Kamuyan kakkelail. Yayimasanan coach. Mapangkakkakela kay kitsa. Kachan rong masa ng coach ran koros pa pang kakairata cha poson. Kachan blokin, kachan asa, pachong at wasang kautong kan, pachong at ministry. Wiya tama kupuran coach, ewang ang pastor, ewang ang youth. Okay? So cha lipilipil wasama kamiya. Pwa, kacha ananes sawas, kacha tuwa cha sarpolel, may wiya, eyaw kiyang kacha last week. Kacha iputi tuwa cha sarpolel ananes sawas. Papa nonon sawasa kakairata pilkichana na sawasa cha pastor cha minister youth pastor yang achakan me Mour kamaurach kichana na ray sawas pagchalang ka kokoerta. Amen. Kalangan en kamu mang samay coach kalangan kapingkiyang kamu karusya merong sa pala mamasan may sangach. Lord mamaitang kamu ya Mour may sangach. Heaven is rejoice. Thank you so much, O Lord. Di ay kapakat mang sam. Tama sa rongorong may sangat sangkak Manokehla ach Mouran Mahs. O kalangwang tama kupurang mo. Tama sa palang mo pilan ang ach Mour. Yay pilan pung, pilan kap, pilan ima. Kaparanta kupurang mo may sam. Iyi kupurang mo ach Mouran koirta. Sa termi minan Mouran defeated. Apo ach Mouran kak paweti yan sa koros. May sam paweti wach pan sangat siya kel me mimiremoy. Pwede kamu me paweti yer. You are the conqueror and the overcomer, O Lord. Kalanganan kamu kaun Jesus, kapingkiyang kamu mong yung koros, Mour koros. May you bless them in and out, O God. Nanarail Mour, nanarail panay na yo, Lord. Wasan tato ko mang sam. Ran wachiyay kapakapo, Lord. Lord Jesus, maparapang mo yo, God. Sila pang mo, Lord Jesus, paniyayang naman o mang sam. Lord Jesus, may man mapil question na Mour, na matamataw, na mong yung o God. Lord, mabandering o God, matamatawa, Lord Jesus. Tama na nawiya. Lord, solution niyo siya, Lord, senso pa yung kamoy o lukwar yung kamoy. Ikamelele, Lord, makam kachin wiya, lech na wanim koros, ran koros o mangsam. Iyay kapakap mangsang wach. May man mapilpan, totarong muri, Lord. Mangsam, lech wachan ngilaw to God. Resounding of Father God, na newew salang, na newew mongyong. Mangsam, sucha ewan so likisang, ranach o God. Lord, tomorrow is not promised, O God. Sa suchuwa kita bang ko tilakap. Pilipil koros masawiya taranach. Pan determine, O God, our tomorrow.
Apan determine our future, O Lord. Pilipil pong, pilipilin mimire mo, Lord. Apan kasalita mauran poita, laka po main sam. Kalanganin kamu kaun Jesus, ikiyang kamu kapeng, kiyang kamu lingan, kiyang kamu wow, as you alone deserve, O Father God. I give you praise, Lord, give you honor. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen, amen, amen. Kapeng nga, Coach, glory, hallelujah. God is good. Coach utan mawang kamu yung ngay, main ko. Kichaan kiperen, kichaa kamelele, kichaa lukwariyangi, kilangwangi, watongi. Sangeo matamatawa makachiwalar lala, matamatawa makaschukak pitoisang, matamatawa masalar sang analiw, ipanintaway po kikapain, wiwiyawan amkak. Okay? Kaschukak. Kansalatak lang, watong kauno. Kauno kalep makakasalatak yala kamuyongay. Amen. Kalangan ng kamu kaunong kapayata amuran, ni Pepolen Coach, and yeyang kamu. Praise the Lord.